Sortida de Bourg, són les 8:30, bon dia preciós, un cel molt blau, no es veu cap núvol, una vall preciosa, molt verda, i bueno, el sol que comença a sortir, menys mal. Bueno, porto 42 minuts pujant, encara falta pujar una miqueta, però ja veieu el panorama. Aquí baix està el poble d'on t'he sortit, Bourg. I bueno, aquí dalt crec que ja està allà al coll. Something like this. Come on.
guapíssim. Sembla que no hagi passat el temps aquí. Uns murs antics, plens de molsa. Un lloc fantàstic. I ara anem aquí, al Château de Bremaque o dels Comtes de Comminges. Vista des del castell de Comtes de Comminges. Espectacular. No sé de quin segle és. Tot de pedra. Unes escales super petites i amb una visió. I bueno, aquí s'ha quedat la bicicleta. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear, no time for conversation. 1,000 channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me. Don't look at me. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing, look, don't you touch.
for disconnecting. Wired for disconnecting. Wired for disconnecting. Caminito empedrado al 14% de desnivel, 11, 15, a 70 kilómetros ya encima de las piernas, pues para que lo suba un Superman. No hay más comentarios.